Pozdravljeni kitaristi, začetniki, Jure tukaj. Danes si bomo pa pogledali, kako se prime D-dur in D-mol. Ja, pa dajmo začeti z D-durom. Uporabili bomo 3 prste. Kazalec, sredinc in pa prstanec. Evo. Kazalec bomo položili na drugo polje 3. strune. Sredinc bomo položili na drugo polje 1. strune. In pa prstanec bomo položili na 3. polje 2. strune. Odigrali bomo še eno struno in to je tale 4. D. Pri ostalih 2 strun ne bomo igrali. D-dur. Toni, ki jih igramo, si sledijo. D, A, D, Fis. Dobro, da definiramo D-dur, ponovno rabimo 3 tone. In sicer rabimo primo, ki je v našem primeru D, rabimo kaj? Terco, se pravi, katero terco rabimo, če igramo dur? Veliko, ne? Se pravi, je v našem primeru to Fis. In pa rabimo še kvinto. V našem primeru je kvinta A. Evo. Edini ton, ki ga še odigramo, je tale D, ki je pa oktava, ampak ne spremeni zadev. In imamo D-dur. D-dur je zelo take posebne oblike. Jaz sem si ga zapomnil potem, da zgleda kot nek V. Se pravi, če pogledamo, kako si prsti sledijo, ne? Dol, gor. Ne vem, ali vam bo to kaj prav prišlo, meni je prav prišlo. No, poglejmo si še, kako se prime D-mol. Zdaj bomo pa mogli kazalec pa sredinc bomo mogli obrniti, sicer kazalec bo šel na 1. struno, sredinc bo šel pa na 3. struno. No, pa gremo po vrst. Se pravi, sredinca damo na drugo polje 3. strune. Ja. Prstanc bo ostal tam, kjer je bil prej, se pravi na 3. polju 2. strune. In kazalec bo šel na 1. polje 1. strune. Kar nam da D-mol. Se pravi, mi smo zamenjali kazalca pa sredinca zaradi tega, da nam, če bi hotel isto, nikakor ne gre, ne? In je bilo treba zamenjati te prste zaradi tega, da je zadeva šla gladko. Spremenili smo en ton in sicer iz velike terce smo naredili malo terco, ki nam da F in smo dobili akord D-mol. V tem akordu si pa toni sledijo takole. D, A, D in pa F. Evo, D-mol. To je to za danes. Naslednjič bomo pa govorili o, ne vem še o čem bomo govorili. Verjetno v naslednjem akordu. Se vidimo, čau.